ya korogo kuziga mbone icyo katambure nibaza okutushakisiriza twaza tuti tuzakwakira mukuru w'abakozi wa Radio Ankole abase okwijana n'abakozi ba Radio Ankole babanze beyanjure rero abageni bita tuhatayayisa bamanye abakozi abajya rero kuturahize tubase okuguruza mu misho staff ya Radio Ankole yebendi station manager numuza kwijaho misho bosa hara imere mbenu mumwayimera kandi nani ngamba mucyashitamire eco nikiba kitaku nikiba cyasiba yombwene mwebare mnonga yebare mnonga omugambizi w'erizuba itwara omushugu okusima bahanga washiriza izobe n'embabazi kushanga tukiri umujyabo bahuriye kandi inyongera okusima bakama ba Radio Age abantu yiremermo kunogera ngo Radio Age terho obundi twakubire tujya bwenu intwara umusho kusima directors managing directors ba Radio Age Western Sa mwese garukutana na Western Sa Bob Kabonero ahabo kuteraho Radio Age kandi nsima umukuru Chief Executive Officer Madam Namaramisha advisor wa Radio Age umukuru Jacqueline Wakakoko nsima staff yindi naha nsima accountant ahabwa uhereza kandi nyongera nsima abahurikizi bitu abaryoko abahurikize ahingambira amajingage ibyo nabyambihuza Radio Ankole mbwene tubasima omyanya yone abahurikizi ba Radio Ankole abahurikize omukiraka ndi katahinga mukuru w'abakozi ba Radio Ankole bafita mutuyanje mwebane mnonga manager nale kongera hirakadira manager okusima amuhurikiza wena aryope amazina ganje mwanyita Immaculate Chonkama accountant wa radio kandi mama Chijumero mwebare izina lyanjye turiyatunga Sylvia Tumusime sise ice family akariyantungamo ni pereza na Radio Ankole nanye nabakira aha press conference yari izoba aha Chijumero cha Radio Ankole mwebare munonga izina lyanjye ndi Pastor Kamahoro Monique nikora na Radio Ankole umukozi wa accountant twabakira mnonga conference narishe press conference ya Chijumero cha Radio Ankole mwebare munonga twabakira samazina Kansime Julius kandi nikora nka assistant accounts clerk kwa Chijumero ndi mutabana w'Chijumero amwe bari mnonga izina gitungari Franka nitora program amahoro amakuru bwe ga Kiswahili n'amakuru y'Urunyarwanda amwe bari mnonga esa simwa mnonga amazina na Manya Jessica na shemerwa abageni bitu abo kwisha mukuru gwitu gwerizoba n'abakunda kama bahereza umugisha mwe bari kuja kwiso mukuru gwitu kitinisa nikora programu ya yongera kumanya nikora programu yamaka yorwa mkaga nikora programu ya Rengarta kandi nikora programu ya Sunday y'abana mwe bari mnonga amazina ni Mwakiri Christine nikora Radio Ankole Igebeza n'abakira mwenda izina ndi Afire Scopia nikora programu ya country music ahari mperezo blanco amazina ni James Wakumpe nikora na staff ya Radio Ankole kandi ndi musirikare ya Radio Ankole mwebare munonga nibandika kama Dongo Tabaro kandi ndi umuhwezi wa manager wa Radio Ankole aba department ya technical kandi na production mwebare mnonga Yesu ayibali make nono wakalishukamwe kandi Radio Ankole ni nkola ebyemizano nabona buli kulugi 10 mwezi akashishe ku isi 12 nimba nyine hu
amakuru gensi yona eshonga za Iran na Russia, eshonga za America, Israeli, abisraeli bakutera Ebola, how far with Trump, akanda hamwe na wali asiyashika Yabane mnonga omushizo mwangize mutwaza guma gamba kijubero tugire bera stede nda asima ana nikoreme rumoyone kitongole cha Radio Yankole. Izina ni Caroline Wahereza na nikora byo na Radio Yankole. Mwebale bantumwe kwisha amazina Morris Anemba Bazimamo, the news editor wa Radio Yankole kandi nikora na program zizina. Mwebale mnonga ni Ibrahim Hamsia kandi na nikora nka presenter, reporter, Jona Buyemu kama Mwebale mnonga kandi hino atugaraye onika yashoboka kandi Mwebale mnonga reka twecereze sinya gahanga katubanze tuhereze kimwe introduction za twena rero tubone kushama bano katwakire influencers hitu babano bayanshura mu tubasaga ko myenya yitu mu best de mugarukeyo babare nyowe nibanyeta MC Kagame kanje kananye nuko yeta nenye chief mobilizer mukijumbereki kandi nenye kitura munane cyawire kandi tururende kubahereza je ikintu kikagenda bisho babare mwachize ngaro zamani engaro tunazura abasaidi yokana mnonga staff twachire tukagumize mu ba sponsors tumukabire nimo maraheruke mu rubaka mabaitu romanzi kujya ninye romanzi Perezi Lion kandi chairperson organize ya mishimero abachiye Chama na mane bintu mnonga batero mungaro kandi akazindara ko makino kanjire yo okampero mukrogu kampero Sibereje sibere kurungi singa n'umusizi nikora na televiziyo ebale mnonga onaba akore resort side yenyuma haba abashimerero kwe yafura kandi tukabamanya kandi tikumanya abanyamahuru rimwe mwamwenda ko yanjura ukamawuka asimo mnonga amazina ni Omucha Brian captain wa Radio Yankole ebale mnonga Brian ekintu kineche mukama asimwe amazina ni MC Respect kananya abashomero ndya ebale mnonga MC Respect Ezwita simwe asimo mnonga amazina ni Wanyata Amwan kandi ndi muhazingisha mfano wa radio ebale mnonga Amoni asimo mnonga ebale mnonga Fabu asimo mnonga ebale mnonga manager baba kwayo wanji baba kwayo Kagaro Misha Kazindaro twachiraho ba sponsors zaba nabo babase ko yanjuramo nangumwe nimbagamba ko kandi mu manyangu bashiraha rero turaize twachire pastor atoyembera umukshabo Kwa mnonga mujurita welizoba amazina ndi Pereza bandizwe kandi bija ibekirenya kera farmer sako bamwe aha sponsors ebale mnonga
twasibaje bantumwe twasibageseho bari mnonga radio yankore aba platform keji none bayita ano rasimwe ijanjwe chire pure flow dunga mu branch abare sibireje basemo n'abanyabo sibireje sebo izinde byanje ni danka na rwasa kandi ijo mwirakari ya ebosako kandi ishagicire ikijumero babatera mu ngaro zamani yabanje kurisha masibaje basebo n'abanyabo twasibaje sebo mazina tishe Anthony nje sa general hardway abane mnonga wasapu mubakire kama nabakunda niyo nakunda ijana bamana za mutuma rukuri nakwishire amazina ni manager Aston n'umugisha kandi yo waje kina Chosha Electronics abane mnonga bachosha otio mwebare akazindarako kakwatwe Pastor Kamahoro Monique abase kutwara umushaba abo mukoro gwitu gwerizoga bari mnonga MC kapetreze sema hanga mkama mpenda kusema abakeye karungi nkaka kwatwereza kandi kutunza ndo mwanya ubu twakwakira mu yerkwera ijube hamwe nitwe ikigendero kitwenaha bani watwebembera tukikorera umusinge kandi base kwenderaje twasya muheru tusima izina rya wabo ku buryo rkwera Yesu Kristo mukama wetu amen amen shale ibyo tujakize ngaro zamani nonga yari nonga pastor bano mwanyichuruze kwa kutaba twaragine twakire station manager twazumu speeches kandi nazizirabe ziri ngufu twakire station manager wa Radio Yankore rero abase kuba nwe yatwiguraho aha benshi turi aha Elizoba yabari munonga umugambirizi w'umukoro gwitu abahurikizi ba Radio Yankore ntwara mu cyogo okusima ba sponsors ba Radio Yankore narisha ba staff register abakama bo mu ngaro abakuba nibo batubisizeho business hamwe na business community abandi abaryoko abahurikizi buzima nsima abahurikizi ba Radio Yankore nsima business community ebasize kutamusente zayo okureba ngo tugume tujwe emyaka yitu obwire bwa bwagenda obundi enyumaho turigire mu kijumero ecya Rwarantojo kijumero cya Rwatamigongo mbwene hatige mu kijumero cya Rwarantojo bikaba bihibirabe na bina ebyo kwezi kwa mukaga 2025 Radio Yankore yatandukwaho abashija amamanzi n'abakaza amamanzi bona rero mwese baragutana na umugenzi Kanoni Constance Kabonero kureba ngo redi heje base kubaho okugita abantu batungamo nugo kadinoro ninga principle ibaye bine obwira obwe numanya akarimo kwetagataburamu no kuryana muri shiftom bwene bajenga bakashita mabata kureba ngo babasa okugita abanyantunga mubona na nkore yona nuko kwijana ngo n'izina Radio Yankore kugira ngo igita abanyankore n'abantu bona abaryo mu cyuko bwene tubenda kubasima aho kutaho Radio Age ninja kumwana mureba abantu beyanjura bakama bitu ba sponsors mwareba bitu abinji tubyimyeto bwene tubenda kusima directors ba radio aho kutekateka aha munyeto kugira ngo abase kutunga okuyakbasa kuba bwene tubasima kandi mwene umuntu bwire oho kureba ngo twagarura abantu bitu community obwe tukuramira omushemerwa no guhereza burungi bwa Radio Yankore. Radio Yankore buri mwaka netebekanisa okwemurikira obuhereza bwayo obwetunehereza abantu ekitwayisire ekijumero kya Radio Yankore. Ekijumero kyasya omurundu gwa kabiri nikyemurikirwa kandi atukusya emyaka 21 Radio Yankore etandikire. Ninyenda kwamiza abaryoko abakutureba hamwe n'abatuhurikizi ngo Radio Yankore eriyo neeteka kandi egendereye kubagabura aha bina byo kwezi kwa mushanja umwaka ogwo
hanuya acaye kito cya cyamata mweni wari yoko ohurikize owarebere cyahwiro cya rwara cya rwata migongo hate jino rubaru ntojo mweni wijore bamatojo karabarche obwe turukwe mu kire myaka 21 ya Red Ankole koko yabashije aba ba sponsors beitu riya bastire musente okugira ngo kimwe cyo ndashitebekane owagira muri kiri hato manye muri twenda kongeraho oburungi rero ko kuba uyu mwana wo kubanza uri kushikisha ebintu nibasabita kugendera cyo mu minota kugetekereza kunka hati tubetebekane size okubahereza buri kimwe ekikwate no kushemerwa okurya okunywa aha bukijumero rubaratujo mwino rero ngo tuwafira nico twija kubahamisiriza rizo no kuhamisiriza okugira ngo kitandikire namazima nuko nzitekwa kusiyaha muhero bensima sponsors mweni abaryaha mwe bari munonga aha bokusta musente twenda kusima abanya kera farmers sako bakarge baje muri custom center ekijumereki kiteko kuchabonera kandi indeed nkiza kubonera aba Biovet Pharmacy buzima tubasima bo bari tuta musente ntunga mu Girls High School abo nabakishari rwentobo kugira ngo kijumereki nicyo tware cyari timbuyanje y'abantu kwishaha ni wuri yo kuhurikize ni wari kutureba mwene kirebe ngo tuwabaraho aha kijumera twine ba MR Chambers bakagira ngo katurije Kampala kuko tureba ngo aha murundo omunyantunga twamugarura omukurya omukunywa na no kushemero ndenda kusima ba Ebo Sako bakagira ngo nabo basite musente turebe kijumero cyabone Sako General Hardware okungo batongwizo mu Western Uganda okugira ngo aje supermarket yaranje abachosha electronics mwe bari munonga ne basponsa bitu arohote tubasima ntonga mu resort hotel hamwe na Angels Cafe bona baruho Uncle Dennis Electronics mwe bari okutamsente zone ito twakubasize kugira ngo ibintu bitebekanize konka namani gabashija abana bakazaba abastire musente okugira ngo kishumero baratula kibase okugenda omumisho aba pure flow abali mutabona je atungo no muchete bide bihanga buzima tubasima kashara people sako bakarge baje ngo sente zitero kustamu aha kishumero abakaturebere birungi byacho waranga na Red Ankole iliya retoka feel twenda kusima aba Jeremiah Concrete Products mwe bari munonga ntubasima Ankole Resort and Spa mwe bari kandi abantu bariyo nabagura tables table ya emitwara 5 billion mwena tubasimu ariko kama Westville nugaje ko tito twenda kureba ngo ekijumereki cyabonera mwena tubasima kandi baraganisa reba kari umuntu omwe bampe reba kari umuntu omwe yashanguruza obujenyi sente wakuya heze yabura nesente bitito tubara ekijumereki esente z'umutuhira mutune tugarura abantu kandi mwe bari munonga mwene bono yitebekanisa umanye ngo biro ndanyo kwa mushanje ekijumero barantoje ahari cyamate turatwishangiye mutaruho kora kurunje yabana mnonga manager wa Red Ankole umwami ile katayinga webwa mbebyo nani chawangu speech ejo tujachize ngaro zamani asa nyina mtemo muntu wa vibe ni mwe haba hochi magno yabana mnonga beno mwenchirize kandi hati tuzakwatira mama kijumero nawe natwaro mesho ombugufu webare Ayena ronda network para chibone natandikira
station manager, Radio Ankole, staff, members ba Radio Ankole, sponsors bitu, b'ekijumero, abagenyi bitu mwena, twabakira amazina ganje banyita Immaculate Chomukama kandi banyita nabwe na mama Kijumero agwintebe kanisa z'ekijumero eki. Yenda kutandika n'okubasiima mwe bari kwija kandi mwe bari kukwata obwire kwija aha press conference yitu erizooba. Nyenda kutandika n'okusiima munonga manager agw'entebe enkanisa nungi eyatiireho y'ekijumero kya Radio Ankole kandi siimwe y'omwaka ogu eyi wewe nkayayesire akatukyuzingira izina akaryeta Rubara Ntosho. Nyenda batayi banje munkwase tuterere manager witu omungaro abo kuba ideas ezi kuskwija then ziyamba twenda kusiima manager ogundo murundi kandi yenda n'okutwara omuco kusiima staff members abo tukora nabo netubasiima kandi nyenda mweterera omungaro abw'entebe enkanisa nungi ei twakorera izooba kandi entebe enkanisa ya Radio Ankole program zoona okwekugenda mweterera omungaro. Nkusiima munonga sponsors bitu. Sponsors mwamahurire bakubagamba konka nyowe nyenda gakanka highlightinga nyowe ninkora nka accountant w'omwanya ogwo mbwene ekintu kya sente omuntu yayehayo akakukwata akakuhereza sente ati nyenda kukora niiwe nakukunzire munonga mbwene nyenda rukundo eyimutwerekire tugibasiimire munonga. Twine banwani bitu aba Bayavet twenda kubasiima Bayavet n'ab'emibazi y'enyamishwa okuba oyine enyamishwa oba ebimera fertilizers what byona nibabikora kurungi munonga aba Bayavet. Twine abanwani bitu abantungamo Girls High School omwami Keishari arinje nomumanya we atuura natambura niitwe kandi nitusiima munonga omurumo ogwakutukorera. Twine director witu omwami Mwesigwa Rukutana owa Mwesigwa Rukutana and Company Advocates. Abana ba lawyers bari based in Kampala kandi buri mwaka nibo bakukwata bakateka musente bakagira ngu mukore ekijumero. Tubasiima munonga. Twine aba SAP General Hardware materials zo kwombeka bakwenda kuhinga mafukanaki byona biryaho aba SAP General Hardware aho muri ntungamo bakwasire batuha sente batutekamu sente ngo mugende mukore ekijumero. Tubasiima munonga. Twine aba Ebo Sako munwani wanje Duncan Rubasara hano kandi nabo bakagira ngo baza kutambara niitwe mpaka oba n'ebijomero bingahi bari niitwe mbwenu twenda kubasiima aba Ebo Sako ab'empeereza nungi abo nibaheereza loans nobiika nabo kandi ofuna amagoba mingi. Twine abachosha electronics bino electronics ama TV buli kimwe kyona ekyokwenda ekiri electrical bakine. Bine branch Mbara opposite Stanbic Bank, then bine branch ahantungamo, bine branch Rubari. Bwenu babashikire ngokuba tutire mu sente aba ekijumero please nimwe tubashaba mubahagire muyongere kubahagire. Aine Angels Cafe ngokumanager yayagambire aine Ntungamo Resort aine businesses enyingi oine embaga oine omukoro gwona birthday shikira Ntungamo Resort kandi ofune service nungi. Twine Uncle Dennis Electronics. Uncle Dennis ni mwana wetu munonga akatwagira nababona batwagire kandi aine nawe ebyomunju bulbs, TVs, radios, amasimu kandi aliaho Ntungamo mutawuni Uncle Dennis Electronics. Wabo gyokwe orikwenda esimu
ishaha umtawuni oronde Uncle Dennis Electronics ofune esimu nungi kandi ey'omutindo. Twine aba Pure Flow. Aba ba Pure Flow nibadiringa nibaza kuba nibegamba haba bona konka okugira ngu naenda mbasiima omuringo gw'omutaano gwokukwata bakatuha sente. Biine piki kandi noozayo bakikirira bakubanja mpora mpora okwata piki ovuga ozaho orikwenda okora sente oguma nibashashura mpora mpora nabo barahanuya. Twine aba Kajara People's Sacco. Kajara People's Sacco nimubamanya bari aho muri Ntungamo biine branches nyingi na n'okunyakera na n'omutauni zoona ubashyikirire biine loans nungi munonga. Twine aba Jeremiah Concrete abakwenda ebyokwombekesa mubashyikirire biine ebintu birungi munonga. Ebintu ebitwabitureba Kampala babitureetire aho muri Ntungamo aba Jeremiah Concrete. Twine aba Ankole Resort and Spa noyenda omwanya mulungi gw'okubyamamu Ankole Resort and Spa Ntungamo. Yes, nyenda kugamba aha kijumeero eki konka nyenda kutandika n'okusiima abantu mwena abatubeerireho ekijumeero ekyahwire tukakora ekijumeero kikaba successful kandi mukagumiza mukatushaba ngu tubakore ekijumeero ekindi kandi tugume nitukikora. Twikiriza okushaba kwanyu abantu bingi mukiija aha radio mwashaba ngu Ntungamo eyetaaga event ya buli mwaka. So nitwe titwaba babi twagira ngu itwe nituheereza abantu. So mbwenu katukore ki katuheereza abantu. So tushubire twareeta ekijumeero ekindi ekitwayita Rubaara Ntuju. Ntwenda kushaba abantu mwena ba Ntungamo na n'emyanya eri hiihi na Ntungamo, Rukungiri, Kabale, Mbara, Kampala, parts zoona za Uganda. Bantu mwe nitushaba ngu mutuhagire mwije omu kijumeero kya Radio Ankole kiriho ebiro 4 by'okwa mushanju 2026 omu kishaayi kya Mate. Twine ebintu bingi aha kijumeero eki. Twine abeshongozi b'omutaano, twine omweshongozi w'amaani bona bari aha lisiti yitu boona n'abamaani. Buri w'okugambira ati ate ogwo omweshongozi nako bariyo konka boona bariyo. Twine ba MC b'amaani kandi abingi nabareeba aha mbwenu turi abanyamukisha kureba mwija aha press conference egi. Twine ba DJs nareebaho na ba DJs already mbwenu ekijumeero kyatagasire kandi kirimu nikyenda kubonera munonga. Twine ebyokuhangura bingi aha kijumeero eki. Twine nkoku ab'amahurire bari hano nibaza kweyongyera kuboreka. Twine piki ey'okuhangura kandi ekijumeero ekyahwire ebintu byaitu biri fair. Wakwata tiketi ukagura ka raffle kawe ukahangura buzima noba wahangura. Twinemu kugira ngu obaki apana byona biriho aha bwanyu. Twine ebintu bingi twine za radio, twine za TV. Ekikuru nimpiga buri muntu weena ahurikirize. Ekikuru n'okugura raffle oba kakonji omu Runyankore. Akakonji k'20,000 okaza omu draw ey'okuhangura. Ukahangura piki, ukahangura esimu, smartphone, ukahangura TV, ukahangura biriho aha byona. Twine ebintu bingi for sure tinkagamba nabimarayo konka byona biriho. Ekijumeero eki nitushaba ngu mutushagike kandi nakyo kyeyongyere kuba ekyamaani nk'ekya omwaka oguhwire. Nyenda kusiima aba influencers bitu bebembirwe Mr. Kagame kandi na Mr. Rumanzi Perez. Abantu banwanyu bitu munonga kandi omu rugendo rwa Radio Ankole buri kimwe kyona ekitukuba nitukora
baba batwine so nyenda kubasima ubutaruha kandi okuguma muri nitwe mukatushagika munonga nyenda kusima all news abamakuru mwena abarahanuya mwena nyenda kubasima mwe bari kwija kwato gomukoro kandi mwe bari kwikiriza kukora nitwe nomanya media houses obumwe noshanga konka ninsima kugira ngo numwikiriza mukora nitwe kandi nitwe tukora nimwe so mwe bari munonga abamwe mwagahare mwagazambara za Kampala za Rukungiri za Kabare konka mwisha press conference ya Radio Yankore tubasima munonga nyenda si hariho abantu bukwenda also recognizing ababasakwisha press conference yitweji twineho Madame Fau wa Westville yes obuhwire Saturday ahwire tukatya Westville mpira gwa Arsenal na Crystal Palace Arsenal twari chikopo namuzaku nsasira abamanyo abarahano konka Arsenal nkareba ebyo kutangaza abantu bashemererwa munonga nindeba DJ Amoni akatashemerirwe konka no yabera byo mubyoma kandi akayine kuntera aba Arsenal bakashemererwa ngenu yenda kusima Fau ahabwecho kanugo kwija on press conference yetu yenda recognizing DJ Amon once again yenda kutora muchogo recognizing captain wetu captain Brian twire tukora field zo promoting event yetu tuzanire mpira twaza rubare twaza myanya mingi konka eje mpira yona Radio Yankore in unbeaten record tuzanire mpira mukaga tino mpira ogutwazanire so ntwenda kusima captain witu kandi twine nangu omwe omubazani ounarebaho brother Anthony webare kwija yenda recognizing in a special way also Councillor Amon na timu yawe kandi mwebare kwija MC Bob Chapchap MC Gaza Bless, Tata Bruce, yes, bona barahano twaba recognizing kandi twabakira twenda ku recognizing Mr. Richie na timu yawe yona ya Rukungiri twabakira yenda ku recognizing mwena twine ba media people abarahano mwena twabakira kandi twabasima munonga omurimo murunjo gumurimo numukora yenda kusima DJ Mafre also nawe outukora nawe aka preparation zezi ezekijumero kandi netusima emirimo yakutusupportingaho mwena Samuel Muchiga Media mwena ba abamakuru twabakira kandi twasima omurimo ogumwa tukora irizo yenda kwendera babampire obwire buke dakika 5 kunganjana sigazayo nk'eshatu nagambira ibizonka so mweno munchirize mbasime kandi madam nakwakira yes tuzakweyongera kumanyana kandi tukundane kandi tukore hamwe tupromoting ekijumero kitu twine activations ezirumuni zija obusiki tuzakutambura omyanya mingi tuzakuka omu all parts of Ntungamo tuzakwikayo bwena horabori aho tutekereze twine ebintu bingi byo kuhangura twine tickets zo kuguza twine early bird tickets
nambwe nienda kutora omushogo kushaba abantu kugura early bird tickets bukiri kare abo kuba buriya hino omuntu aho kuzabere nihabura izooba rumwe abantu bomuntu akaruganya kera aija ntungamo kugura early bird kandi bwe twatugireyo nyakera omu busiki konko omuntu ajya hakiriyo obwire azaza kureba obwire bwahika so hata tutandika kora ki kupanyisa ntushaba ngu kuturije omuyanya yanyu okwe nitushaba ngu mugureze tickets obukiri kare kugira ngu oyehare emitawana kuza kusimba line mpango abarabe bine early bird tickets nimwe murabanze kutahamu kandi tumukuza kuteganisaho so konka nyenda kwendera kandi nukubasima nukubendeza omukoro murungi ogwerizoba nasigara ndi Immaculate Chomukama nikora nka accountant wa Radio Yankore kandi abinjira banyita mama Kijumero tindukumanya hina yayeta mutabani Kijumero mbwe ninjira abonye bana ba mama wati kumanya so konka mwe bari munonga mukirizo barungi mwebale mnonga munchirize kandi abakairaka ebale mnonga mama Kijumero nomanya batata izina lya batata turi kuchira kuhama mnonga nabeshongoza bingine bakira kweshongora mama nkanyenzire nguna no mwami katayenga turugumuze mu rukwate rwitata Kijumero konkatwa kandi wanwe tata Kijumero oriya mama Kijumero abamwe nibatabani ba Kijumero abandi nibahara ba Kijumero kokamwe bari mnonga kandi munchirize abakira katwakire Chief Mobilizer Western Sa MC Kagame mwana mureba program hano hakurata ko chairman Rumazi koka wabo kugirekereje turingwa nashara muntu kamaze mutambuke kirejo natina kamaze nyakire MC Kagame yabare banyanjwire ndi MC Kagame nenda kusima media team na influencers ahabwo mukorogu press conference ya Kijumero Rwarantojo itwenka influencers tutine byingi byogamba na hategesha hakuru turyo ferdi okanye nebintu nkabishate byo kugamba cyo kubanza nyenda kusima batandikira Radio Yankore ingarike nsime Radio Yankore management abo kuhereza j'abantu kandi abantu bakakunda radio nyenda kusima abahurikiriza ba Radio Yankore abanyantungamo Western Uganda na Uganda yona na hero abantu bitu ba Rwanda bakukira kwije kutukunda bakatusupportinga omukijumere cyahwiro ijo tukaba tuyina abantu emitwari 5 nece tukwebanza hati ntu expectinga kugira abantu mutwa emitwari 10 omucyayi cyamate kandi echo twakirebere akubije cyayi kikashaga kikijura abantu bashohora heru nkashohora shamwe ndakutaha nashanga abantu bakiriyo murayini hati ngoye bembire mobilization twakize tables nabo ni shaba abarukugura tables bagureka akwisho tukashyobwire twakinga hata itwashika twine tables abantu batwerere kimwe tables twine sponsors abantu bemba batwereze esente ndikuzagara ko sponsors na naba tables akwani byobwire njo mu radio basima kokanye nako basima bonye nako bashaba muizire kimwe kandi timu zitu za mobilization ziliyoko nizitambura hati mu mugore kimwe tickets deli je ino izira wayenzire kuchikoraho tickets ayibambe hati tukakugoma hata kiro kuchikora ticket ico chwire chao nyenda kubasima DJs bariyaha ba MC bariyaha abuyongo naje kubayinesha haye twine stage manager nashemererwa na wariyaha buri kimwe kija kubakirse itwe nka mobilization team turiho kubahereza kandi muratuhereza ni twe tutegwa kubahereza ine moto yanjye iri gucira gukoresa mpamani nkwamani so itwe turiho kubahereza so nyenda kubamanyisa obusike bwitu ngwisha kurabamo empire twirenerabamo buri omayine department ye kandi nyenda kubamanyisa ngo batwire abantu batwirire kimwe ntwisha kubabagira
ubundi ijo inabizire chirezi tubatungaho aha brown na nenyama konga this time to ready tubetegurire netwija kubahereza nimpendera no kubitera kimwe muje mutuhereze kimwe bintu icyo ratuhereze cyo nanti cyakira kandi mbasima bamwe batwimikera bamwe batwesenda bamwe batwereza buri kimwe cyo n'icyo gukoranya nakusima cya manero C5 mami Samuel wakigoba nomwe abantu abatwirente zo kubaga ona tumuhereze ngaro nebyo nyowe ka chief mobilizer mu gicyeze mpenderaha konka tujja kuhamizamo mobilization legendo misho tujja kugira ubusike tujja buri kimwe cyona tujja kukikora tujja kugira empira ubwo ruhanga ryo murinzi wi ibyo nabugamba bwa ruhanga ni hanga ryake mwakire speech Janinga Rosamani yabare mnonga chief mobilizer omwami MC Kagame abamahurire bagenzi bitu mwebare mnonga okwija madam accountant ya bakonaho bitu aba Nile Post News nabo turinaha tuineho aba Tush Media madamu Tushabe Abiasi aryaha tuineho omwami Kagame yajangwa aba Nile Post baryaha aba NBSC manu mwebare mnonga mwebare kwija twatungo mucisha abakajara people sako nabo bisha ntujeno misho nabagira muntu basakuba abandi nabatwegitaho abo kubana akamba nabo manu mu twikiriza abakira katwakire chairman organizing committee omwami Rumanzi Perezi abase Octaro Mesho mukama simwe natere kikaro mu rundi rwanje rwo kubanza umwaka wo aza baba smart aza niyo muhagizi wa Express FC kandi hamwe na Liverpool ko kandi yaharono mu Arsenal ikibanza cyo kwezi kwa mukara abo baninji hagera kwenda gwe bantu twari Champions League then tugiruke mu twe no mu rundi bwenu ninyenda kubakira mwene rizo konka icyo mutano ninyenda kwakira influencers timu eki neyamani mnongo ikintu nje kino mu Western Region influencers bitu nimwe na managers babeshongoze haze ikintu kitamani munonga kumanya ngukumuri ko muri nitwe ikintu cyona kiba cyatereye Kansaramoni the money team amwe na nabandi no nitubakira mwe bari kubana Radio Ankore rero organizing partnerships ikintu bari kwita partnerships mu media ikintu cyango mnongo ni radio eyokubire n'ijyamu neyemayiro mobilization konka kutukosta bine ka influencers nkimwe buzima irakaritu niribasa kubarike kusinga maraka gona agandi agari kuzahana ahantu kutuya media kumuri kuba mutiriyo akantu kamwe kawe ka influencer nikabasa kutuma Uganda yona yashaka actually nitubasa causing a revolution ya media through you good people. I want to say thank you so much for coming, for being with us, for partnering with us, by DJ, by MC, the media personalities. Nindeba Tayari TV, Nindeba TV West, Nindeba NBS TV, na Nile Post, Hamena Nabandi, Nindeba Modern TV, Nindeba influencers from different, Muchinga TV. Nyonka bagamba pesa nitubakira nituza kuguma nitubasima aba partnership imwe atwerere izoba kandi tuza kubebaza mpaka ikimero cywire kandi acyagarukamu agubwa ntuza kuba nkibaho buri mwaka ariko bashaba ni kimwe tubashaba obabuzi bwanyu because imwe mu organizing mikoro mingi eri kusinga nei Radio Ankore yone organizing games I know nimwe muri kukurire byivuru byona umu Western Region nabo no mu Uganda because undi kureba faces ziri ya taro kivuru kinagire mudabashanga icyo nicyo ngo nimwe mwenyine abaterekanisa ebyivuru mu Uganda mwenu hagire kimwareba ikenda kushoba abivuru bitu utugambe kare tutaza gushikirerwa ziyagiro misho mutwere base kutebenkanisa kintu kirungi munonga itwe kabari ya hano muturabe niteka muri itwe tubasa kutebenkanisa ukatwa kutebenkanisa nimwe ikibasa kutweka munonga ka Radio Ankore amana nabana abantu bari mu kujaguza abamwe babahiro ga minister Kagame ninja dicu yaza kuja kuvuga minister bamwiye ngandi tumanyangu
ebintu byona nibikorwa mukama gabantunga ebi tukuza kujaguza ni byingi munongo mbwiro okugariza kuzoka mushaka nangwa n'abari aha bamwe itubasa kutahikaye ukakira kitwineho bishemwe kambaga mbere k'abanye-Uganda k'abantu ba Western Region k'abantu ba benseji obwiro bwoyineho n'obwerizoba shemererwaho niba bakweto mu kivuro nk'eki n'ekijumero cya Radio Yankore utekateka ngo waza kushisha sente ngo uriyo noza kuzito mu bana kushuma unoza kuzito mu bintu nyencha karo kiba waza kutandika kushemererwaho ukanukofa abishemwe shemererwaho twakweto mu kijumero manyangu ni chance yawe yo kushemererwa ukadigida ukashemererwa ukareba ba influencers izo bankedo ni ukabari abo turanoreba TikTok abo turanoreba Facebook ukakwata fawo munda ni ukamanya ngweri izo bariyaza kubizo bariyawe nitubeta kushemererwa nimwe nitubeta kushemererwa nitwe abeshongozi bariho enamba ni mpango munonga bajigambere Niko kutuza the first Western tour ya Fangoni. Nituza kuchikorera aha mu kibero kitu. Hamwe na nabandi bona beshongo zaba Western region hati ya nesinga ya beshongo zo Uganda. And I believe kirani questionable ati tukuza Kampala nito tukitera tukuza Gulu nito tukitera South Sudan nito tukitera South Africa nito tukitera ka Western Uganda so erinizo bali kweshongorera abantu abi ni gama zoba kutweka kweshongorera abantu so ni ngenda kusima sponsors mwebali nyakira sako mwebali ebo sako pure flow za piche za mane zikusinga ya mane niza kusima MR Chambers mwesi gwa rukuntana and company advocates kandi abaripata nazo mutandika radio age amwe na nebini nabari kutorereze msha iwokora akora mshango kweno manyengu wao wobori influencer hata kuja mtu akora pata na shipeji na mwesi gwa rukuntana and company advocates mwaza kwa bari lawyers bao mweno beno manyengu echo cha iwokora mshango bona konkotika jasikara ntuza kubihoza tutekwa kusima mwena MCs DJs nkoko nabasimire ukana munonga Radio Yankore tutekwa kubasima abakozi ba Radio Yankore abo kwase iki kintu kabasa kureba musafika mwero ningaruka mbeta abahurikirize Radio Ejeje shaha na nabari yaha na nabari yaha kutiyona live imanya turi live ya TikTok turi live amikutu ya Facebook turi live amikutu ya YouTube turi live amikutuyona abariho nimanya wishe mwesama batayari westi na abariho Modern TV bari yaha kukawa definitely team yitu ya the money team our Kansara Amon we know this is happening mwebari kwasa bizakumantu basima tindi kusagamba byinshi munonge birengeraho abo kuba n'umushazi nawe ntagamba heza gwejeje ukama abeni baktera mungara zamani manzo kubantu mwe wabale mnonga kandi mu ntire za wakira katugerera kimwe wamani mwebale twabasima mnonga media team ya brothers and sisters mwebale mnonga nshawangu ejo nkoragana egumemo not only today but kugumiza muno bundo bwire bwone tubasima mnonga twana no kwatira naho ikintu kakitere mwenjirize tuzakwatira sponsors bitu tuzakubaza n'abanyakira farmers zako ntutandika nkoko mwatandikire kuyisha umudakika nce mnonga rero tukabasa kugenda omisho tuzakwatira abanyakira farmers zako kwanjura products zanyu mugufu na habenshi muri hamwe nitwe omukibere cy'izoba na press conference yetu ebalese webali mnonga twazumera kadaura abantu bajumera tuzumere yes echo tujumero rwabantojo amazina ndi Pereza banitwe ni nkorana nyakira farmers sako kandi nishanjijwe kire elizoba aha press conference kubasa ku tagasecho jumero kitu ekitushemerirwe munonga itwenkanya kira farmers sako sponsoring itwenkanya kira farmers sako nutwichereza omukutungura omuntu wa burijo
kandi tukahirwa twabona Radio Yankore twashangana ine ikirezo muturu kwicerezamo so ite Radio Yankore ahera kuberi ntwakwatenteje tugira ngo tumuka tusigaho aha kwa muri yabitu namukore n'ibyo kituru gukora so nico kuba tugambirire iki itwe tukagira ngo tutegwa kubandiza y'abandi bone itwe kuba tugambe twagira ngo mweshi aba barukora ngeri turi gukora abandi batutangeyo so tukizana twiruka twagira ngo umugisha kumwakwenda kukinga manager na timu we bari kutumanyisa twe tukaje mutatucingirana so twino kushemererwa munonga itwe Kanyakera Farmers Sacco kweshanga turi sponsors bekijumereki kandi obushaki bwitu tubukahwireyo itwe turinimwe mpaka onakorwe turebererwa abo rw'amani abantu bakashemererwa abantu bakekunda abantu bakagarwa amani go kwetungura ahubwo abantu bakutunguka nitwe tutunguka abantu kwakubaje nitwe tubaje bakigira akasente umushaho nitwe kutuba tuzine itwago ngomani gitu so mwe bari kutwamanaga kutwa chance yo kubasagambira abantu bitu ebituru gukora bakabimanya baketungura n'amana ganyu imwe members abarebe muri twitaga kwetungura mukatandikaho icyamani Nyakera Farmers Sacco irikuranzya aha muntu wa burijo kumuhe sente akabyaroni akekurakuransa akabone sente ze tukazibika je tukazikanisa tukazitama amagoba umuntu akabasa kushomesa abana umuntu akabasa kugira amakamarungi umuntu akabasa kugira emere umuntu akabasa kubaho je ubwo rw'umuramo gutubisizeho so members bitu Nyakera Farmers Sacco nitubasima niba wakoryo kwe utaka twegisireho